Zdravo, drugari! Danas sam pilot i vozit ću avione. Pogađamo avione i učimo zajedno. Hajdemo! Da li znate koji je ovo avion? Propeler avion. Ne. Bubamara avion. Ne. Vojni avion. Da! Da li znate koji je ovo avion? Jumbo jet. Buu! Mlaznjak. Ne. Putnički avion. Jej! Da li znate koji je ovo avion? Hidroavion. Ne. Vojni avion. Ne. Jumbo jet. Da! Da li znate koja je ovo letelica? Propeler avion. Ne. Putnički avion. Ne. Vojni avion. Da! Da li znate koja je ovo letelica? Teretni avion. Ne. Putnički avion. Ne. Transportni avion. Da! Da li znate koji je ovo avion? Propeler avion. Ne. Bombarder. Ne. Borbeni avion. Da! Da li znate koji je ovo avion? Vojni avion. Ne. Putnički
avion. Juhu! Da li znate koja je ovo letelica? Cepelin. Ne. Transportni avion. Ne. Space Shuttle. Jej! Provozao sam sve avione koje sam našao na aerodromu. Sljedeći put vozimo helikoptere. Ćao, čao, drugari!